janji petegelan
Sabar dulu, ojo temui sambil masih mabang deh, sabar dulu. Dia cuma lengkap di dalam berdebat cukulan deh. Ah, langsung dibawa. Cin, jalan tuh. Dibawa nih dulu. Ngancangan dulu. Anda perkeliaran dulu, Mai. Tahu gamelano. Mai lalu lepas gamelan jadi kira dulu. Mai dulu, Mai. Tapi kekurangan si ancangan ini. Tapi sebenarnya masih dibawa tuh. Oh, embe tahu andang-andang gamelano dulu nih. Ya. Adi sama lah dulu. Adeng-adeng deh, adeng-adeng aja. Lu kancen deh. Saya berhasil di aneh berbeda dia dulang dia tempitan kesek dulang dia nih dulang dia kesek dulang dia Kenapa tugas sebab ni dengan tengah dulu deh. Ah, tidak tahu na. Sa pegawai yang kenceng dia. Aneh, penuh itu. Berapa ke Dewi dan itu kau semua ini. Lagu dia mampu, tanda lagu dia lengkap di dalam. Hah? Dia lengkap. Terbawa atau dulu sekali dulu mai. Ada Jakarta ada itu no situ. Awan. Ganda dulu, betul ngantul ni, naruh dan tak ngantul ni narak, kesembroa seperti telu. Sabar dulu. Ya berembe tanda ina. Mama ni brona, semua mau. Mae, anu ndak kemarin sa baru bare ngaku diri dan ditemuin nih. Aneh, sebawa kan aw. Nih di bawah nih harus Action berakhir. Ayo seleo dia. Lu temuin sabar danten nanti berat dong mapi. Nah, mulai harus kemas itu. Boleh penting. Nah, udah ke bawah nih. Oh, baik coba aku diri bandara dulu nanti. Bawa tarik ya. Ah, dibawa. Bantaring deh. Lengkok kolo nih, lengkok kolo. Hati-hati saja ini cuma sabot deh. Ada jeruk lengkok kolo. Terus, bantaring. Terus. Nih, dapat bantuan nih. Iya, tapi nyambut dia wajah langsung. Betul bola tuh, temui sabut datang. Kita langan temu ini, Mai. Nih sabut bantuan nih. Sabut bantuan. Nih. Nih bawa lain tuh. Deh, salangan depan. Terus. Nanti pas sambut nanti langsung ke bawah deh, langan lebat, satu tukur deh, terus salangan lebat. Lekat satu, langan lebat, sandal turunin dan ngamarin sandal. Amal. Mau sabut datang di rumah tukur aja. Seberat dulu, seberat. Oh, au. Dos. Kamu. Aman. Aduh. Bercabut nih dan nih. Sapu di demak dia. Kamu sampai ke sandal dia nih. Teman. Main demak dia. Tempat dulu dia. Tempat. Tunggu dia sebenarnya dia. Gue kan lupa ni apa. Sedih dulu. Kita ngerti mah bandel sempit di dalam.
Langsung. Langsung. Air kota anda nanti ada benda anu. Sama rapi. Coba jamaah sakina di Saleman Pendam, Repombong bagi tungke, boro dua, boro dalam. Masih melalui belintulik ini, namanya di oasan. Main dulu, dengar kini. Mapi, aruan, nanti kak kira putih note. Main, naruh bersih nih. Tuh, pesanan kan. Sampai kira putih dulu. Dan, umpulan tangan. Ada tenaga di dalam. Dan sekek ni dalam ni bapak ni. Joknya lagi nak tuan ayah ke. Kari sele. Dia wakil datang dia nampak macam ni dia. Ada temui sampai ke pekelung ni. Lebih kurang lu pengaturan lu dalam ketang. Kau kata sebelum dia ingin maaf. Terus lama sosial terjap jadi seorang di dalam tindak sebelah lebih. Banyaknya kalau bandaan. Wah. Lamping. Emang. Bukan aja. Yang pakai jom. Rabi itu nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfad wa nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Al-Mukarramun, Bapak-bapak Tuan Guru, yang kami hormati
Bapak Camat Sakra Barat yang alhamdulillah berkesempatan hadir, Nini Mami Bijasanak yang alhamdulillah berkesempatan hadir pada sore hari ini pada acara akad nikah anak kami Mastah Hendra Wijaya bin Bapak Tuan Guru Haji Masban Ahmad Ali Batu dengan anak kami Rostika Mala binti Bapak Abdul Moin, Repuk Rau, Ketapang, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur. Pada hari ini Sabtu tanggal 29 November 2025 Miladiah bersamaan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1447 Hijriah dengan beberapa rangkaian acara وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwa ilaih wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illallah hayyul qayyum. Allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Mastah Hendri Wijaya, aku nikah kamu timpal anak Rostika Malang serta mas kawin Rp20.000. Bismillahirrahmanirrahim. Mastah Hendri Wijaya, aku nikah kamu timpal anak Rostika Malang serta mas kawin Rp20 tunai. Saya terima nikahnya Rostika Mala binti Abdul Muin serta mas kawin Rp20 dibayar tunai. Terima nikahnya dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mastah Hendri Wijaya, aku nikah kamu timpal anak Rostika Malang serta mas kawin Rp20.
tunai. Saya terima nikahnya Rostika Mala dengan mas kawin Rp20 dibayar tunai. Saksi, sah. Sah barakallahu laka barakalaikuma wa jam'a bainakuma bi khair. Khair mubarak al-Fatihah. Istriku tersayang. Bapak. Yang adinda minta. Mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Suamiku tersayang. Janji pedegelan dalam searungi rumah tangga dalam pengalaman dewek Ananda maaf. Aran pengantin bini niki rela meninggalkan kedua orang tuanya, berpisah dengan orang tuanya, mengikuti Ananda bukan hanya mencari numpang makan, tapi ada suatu yang tidak ada pada keluarganya. Marunin orang ahli hikmah lamun bahasa sasakan sampai itu adalah kemaik nak beda. Karena berembe-rembe kesogeh, berembe-rembe keluar hati, lamun dia merari katuan ndarak kemaik. Wasa merari tu dai di sarang kemaik. Maaf. Ya. Berembe-rembe kesogeh, okay. Berembe-rembe keluar harta benda, lamun dia merari ndarak kemaik. Dek teman dai di sarang kemaik. Nah, maaf. Ya. Sehingga dalam mengarungi rumah tangga ini dia bahagia dengan nina si mobil, si kepeng, si balik mewah. Si bahagia Tuhan pandangan hidup. Ada yang bau karena kena dia tempat hidup. Wah. Nah, terus yang kedua pegangan hidup. Dia minta saling hidup kedua, baru bahagia.
masuki nikmat hidup kedua. Soal lamun menuju nikmat hidup ini cak daripada kebahagiaan rumah tangga. Angin ngambat nikmat pasti. Gantian, silakan Rengan. Gaya bebas. Satu.
1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Kayak bebas. Iya, 1, 2, 3. Pegayan mana? Sampai buka kain. Ada.